Hello, Sleat in the program in Shealladh. Tá sé an teanú an Sléite an Sgitheanach. Cóisiadas an éireann inse mé an gnáithinn ach clán. Tá sé na teanú an Bun-sgoil son an insider scoop an manacha. Trotah. Seo bhain fásta ferragastan. Ceannas na scolann seo na Sléite. Hello, agus báte bhórchan an scoilachin. Sin chótálas tu go bhilsebirte an gin Eileanachin. A déine seo ar bheith an caneach a greibh. Seirtah, can you fast an láchin? Cuiú, an tro, a tuaachí na an Sleite a heitúla. Hí tan dul hí sin cuairs a head cótach go bhí fuach an Sleite. Dear Shealladh. De Sleite an taithe Shealladh an san tel, ha mi chomach le bhí a t-Eilean seo. Well, a boot admitolach, two castlin, tan agus cladi, bheatha ashik, bheathan agus Sgitheanach ash. Na written as Kutlamicha Yenya mi bheatha an Sleite gata, she Shealladh, bicycle and sport ayusiska. Afan atcha sang. Well, thank for assumption. Na chéising a-mach ru a bharach. Throw it. Sin gnéise sears an bríomí fed enamh an Sgitheanach. Meister dhaoine meachgasca. Drifis tus a fallavir an sa jarrig. Bicycle? Chania, ach icicle. Nach rosin dyrach uafasach. Cyú, hasing sain faighinn a-mach hacho mami a bhí dollar bicycle. Ha dyrach o sparsel a bhí mwy lorig atcha cyn ure. Syrin ja bhí wupit kunnersteach urenin ach se sin postum spars. Nach an scannial a hasin, morang tangi, yani? Anis maha, ha cerir ac yn fwn sgìre hyn, eis haid dol y yntieing mwyn ha Sgitheanach eis iasgach a cilch a airson. Seo, Shoni, Donald Morag agus Lachlan. She isgran agus trútrin a untach an sgìre. A hit se bhí an dríth an seoicin a bhí géise. An dachut jumps nul, an a teolichan ar bhí a dhéanana hiún líonsin, sé páirsin híán. Ha chóspór seo cuide, déana Shealladh bhí a mélein grína jarsa chóist. Ha sin mar fáiste cléir nach an a hasin go mé a cuide héiche chéile, níán a hasin mé a cuide héiche cairich chléim. Ha an tópar táiste ní cóla. Féim sin cymwydol sa blin I hyn tíing, ais jan chléim. Ha jornam hwyl yn y station. Has sin a tic sin chucút tromach sa hei isgach agus cuirtar a hont an atcha. Na chuit sin ar chuúla Shealladh an tuba sin mé á. Hasing gnéise sears an bríomí mintir spárs an atcha. Le Callum Alistair Callan Inés agus Finlay seo, sé rinach yn y hyntas an Sgitheanach. Na chéic sin níos a dal. Nach hyn sef iein meing an spárs a sífse chlik. Ha sin je chuig imin an Southside sin tickle, agus sam éidir bhí chuig imin an a bhar jaafú in a gúis. Osich mi hyn an clas sa céthe, sé rit mór a hamas an Eilean seo. Se tar spárs a hán agus sin éidir bhí chuig seo a hiún líon sin. As has sin moistúir an a bhí a chuig. Thug working yíseacu. Anis, ha Callan Inés an Nusach in the sears an bring rein meing an spárs a cyfel ui bhórach gasin. Se bhilcóise an spáirsa seár ginú. A mi a gyn toch eich lecht a sin, am yn sir parc balcosi gennu ec a teach nes a barw cnoch gynawn y haid parc balcosi Skye. Cha sin a glis tar bhilcóise an san luga, agus I dal a choid Sleat israfa gleichen san Eilean. Sin tolit go bhfuil sérach gach yn am sa tíal an Sgitheanach son a-mach agus gennych le glyn y carriage yn acyn. Taing voters an sin na bhealach. Anis maha, a Finlay ac in y sears an gintse meing hockey a bheith at a gleich. Bhí sin a glis ag san tógach seachtain, agus bhí sin susaí déithnar acián. A chóspórsal a bhí a chléich cála agus a chléich spórstir fríte. An pís a searlam sin ar a hasin a chléich gaime, hasin a cartíchrim go mór. Na chuirsin dear scannial, thank for, ha mi hyn ar son game o chuig yn eis. Ach an tára hasing yntach meing cultar eis Sgitheanach an atcha seo na Sléite. Rachlán na gitsin na níre nuair thuirsteat gur a feirr de hatchich in a sears an túlahaun. Na chrís sin in tro go bra, Anthony. Ha ac in y chilig yan studios an na programach láraig, a sin farvel sin dal an drasta. Tach belaivers an a bhí coiad ar Shealladh.